Hello everyone, good morning to all. Welcome back again. लोगोफोर फिन खेबसे चेनेलावहाय मोननैसो आपडेट्स लानानै आङो फिन खेबसे फैफिनबावनाय जाबाय। थ' जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन। आंना जायगाया एसे माने सान्दुं बेबायदि मोदाननाय जादों मोखाङावहाय। जियानो हक लोगोफोर आङो बिदिब्ला दिनैनि टपिकखौ जागायलांदिनि। निस्सय नोंथांमोना मिथिखाबाय मानि सायावहाय जागोन भिडिअआ। थ' आङो दा नैबे समावहाय फोथारथिंजाय दंफैयो माने एसे आङो माइखौबो नायबाय माइया माने ओरैबायदि दैनि आंखाल जानानै दङ स' दै गैया फोथारावहाय एसे माने जायगा जायगा बेबायदि बे मजा एम्फौआ थ' बेयो बिराद अरदों आरोना थ' रानदों एसे माइयाहाय आरो हाफ्रा एसे गावनानै दङ थ' मा बुंबावनो अखायानो हानो रोंला माथो ना थ' जियानो हक बिदिब्ला दिनैनि आपडेट्सखौ जागायलांदिनि जोंहा बेबायदिनो बेबायदि स्टक मार्केट ना ट्रेडिंनि सायावहाय गोबांथार बेबायदि जोङो भिडिअसफोर भाइरेल जालांनायफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो बेबायदिनो ग्रेप्टारफोर जानायखौबो जोङो नुनो मोनगासिनो थ' मामाया बेनि सायावहाय मा फोसावदों ना थ' आङो बेखौबो आपडेट्सखौ होलांगोन थ' जोंहा नैबे समावहाय बेबायदिनो साननैसो सिगांनिफ्राय CM आत्मनिर्भर यजनानि सायावबो बेबायदिनो आपडेट्सफोर फैदों थ' जायफोराहाय बेबायदिनो ना थ' एप्लाइ खालामदोंमोन दा थारैनो फाइनालि साबैसे मोनमारगोन फार्स्ट लिस्टआवहाय ना थ' बिनिबो आपडेट्स फैदों आङो एसे भिडिअ क्लिप्सखौ दिन्थिनानै होगोन मैयानि जिथुनाखि बेबायदि केबिनेटआवहाय मामाया बेयाव मा फोसावलांखो ना थ' निस्सय नोंथांमोना मिथिखाबाय थेवबो आङो लेटलिब्लाबो बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों थ' नोंथांमोना जायफोरा मोजां मोनो निस्सय नायनो हागोन आरो ना थ' आरो बेजों लोगोसे जोंहा बेबायदिनो थार्ड ग्रेड आरो बेबायदिनो फर्थ ग्रेडनिफ्राय लानानै थ' बेबायदि गोबांथार एप्लाइ खालामदोंमोन ना थ' जायफोराहाय एप्लाइ खालामदों आरो रेडि जानानै दङ थ' जोङो एग्जामखौ थाबैनो लिरनो मोनसिगोन एग्जामाबो बेबायदिनो जोंहा 15 सेप्टेम्बर ना थ' गेट रेडि जाखादोसो आरो जोङो बेवहाय खोनानो मोनबावदों बेबायदिनो इन्टारनेटफोरा बन्द' थानो हागौ आरो बेबायदिनो जोंहा मबाइल बायदिसिनाफोरखौथ' जोङो लांनो मोनखाया ना थ' मा जायो जोङो मिथिनो मोनसिगोन जायफोरा रेडि जानानै दङ थ' कम्पिटिसना गोबांबाबो जोङो ट्राइ खालामनो हायो थ' जोङो लिरनो हायोब्ला आरो खाफालावबो बेबायदि लिरनाय दङब्ला थ' जागोन निस्सय मोनगोन नाथाय जोङो नुनो मोनो कम्पिटिसना गोबां थ' कम्पिटिसना गोबांबाबो जोङो नैबे थार्ड ग्रेडनि एग्जामखौ जोङो होग्रोनो मोनसिगोन थ' बिनि उनावहाय जोंहा लासैनो बेबायदिनो फर्थ ग्रेडआबो फैगासिनो आरो जोंहा फैनो थांगासिनो दं आरो ना थ' बिदिब्ला रेडि जानानै थानायानो मोजांसैखा जायफोरा माने साकरि लानो सानदोंना थ' लोगोफोर आङो बिदिब्ला क्लिप्सखौ एसे दिन्थिलांनि जोंहा आत्मनिर्भर यजनानि सायावहाय बेबायदि जोङो अमाफोरनि बेबायदि जोङो एप्लाइ खालामदोंमोन बिनिफ्राय लानानै बेबायदिनो जोंहा गोबांथार दङ ना थ' जायफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन निस्सय सेलेक्ट जादोंना जायाखै आरो मामाया बेवहाय मा फोसावलांखो ना थ' सेलेक्ट जानाय जायैखौ जोङो नायनानै लानो हागोन लिस्टाहाय ओंखारोब्ला ना थ' बिदिब्ला आङो दिनैहाय बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै आरो जोंहा नैबे अनलाइन ट्रेडिंनि सायावहाय मा बुंखो थ' एसे आङो क्लिप्सखौ दिन्थिनानै होलांदिनि आरो बेनिफ्रायनो आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबगोन आरो ना थ' बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानासै थ' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै गोजोन्थों बाबाय আপোনালোকে 3 নম্বৰ এটা বিশেষ বিষয়ৰ ওপৰত অৱগত যে আমি কিছুদিনৰ পৰা CMAAA মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অসম আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনি এই আঁচনিখনৰ আমি ইণ্টাৰভিউ লৈ আছিলোঁ
আজি কেবিনেটে এই আঁচনিখনৰ 25,238 গৰাকী হিতাধিকাৰীক অনুমোদন দিয়ে। এই 25,278 হিতাধিকাৰীয়ে চৰকাৰৰ পৰা 2 লাখ টকাকৈ পাব। 1 লাখ ঘূৰাই দিব নালাগে। 1 লাখ 5 বছৰত পিছত এটা ইকুৱেল ইনষ্টলমেণ্টত তেওঁলোকে ঘূৰাই দিব লাগিব। 5 বছৰ 2 লাখ টকা ঘূৰাই দিব নালাগে। 5 বছৰ পিছত 1 লাখ ঘূৰাই দিব নালাগে। আৰু বাকি 1 লাখ যি ঘূৰাই দিব থাকিব সেয়াও সৰু সৰু ইনষ্টলমেণ্টত পিছৰ 5 বছৰ অৰ্থাৎ 10 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত 5 ইয়াৰ্ছ হলিডে 5 ইয়াৰ্ছৰ পিছত তেওঁলোকে সৰু সৰু ইনষ্টলমেণ্টত পিছৰ 5টা বছৰত আমাক টকাটো ঘূৰাই দিব। 1 লাখ ঘূৰাই দিব আৰু সুদ দিব নালাগে। 1 লাখ ৰাজ সাহায্য 1 লাখ ঋণ আৰু ঋণো উভতাই দিব লাগিব উইদাউট সুদবিহীন ঋণ। এই আঁচনিখনত আমি আজি কেবিনেটে 25,238 বেনিফিচিয়াৰীক আমি অনুমোদন দিছোঁ। 3 নৱেম্বৰত এই আঁচনিখনৰ ধন আমি গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠান এটাৰ জৰিয়তে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিতৰণ কৰিম। 3 নৱেম্বৰলৈকে অহা সপ্তাহৰ পিছৰ পৰা এই হিতাধিকাৰীসকলক প্ৰত্যেকটো জিলা হেডকোৱাৰ্টাৰত 3 দিনকৈ এটা প্ৰাৰম্ভিক প্ৰশিক্ষণো দিয়া হ'ব। অৰ্থাৎ অক্টোবৰ মাহত প্ৰশিক্ষণ চলিব আৰু 3 নৱেম্বৰত এই হিতাধিকাৰীসকলে চৰকাৰৰ পৰা এই পুঁজি লাভ কৰিব। ইয়াৰ ফলত আমাৰ আৰু এটা কমিটমেণ্ট আমি পূৰা কৰিলোঁ। ষ্টক ট্ৰেডিঙৰ নামত যিটো ফ্ৰডুলেণ্ট ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈছে আৰু বিভিন্ন মানুহৰ টকা পইচা অনৈতিকভাৱে ডিপজিটৰ নামত লৈ তেওঁলোকে নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিছে, তেনেকুৱা 32টা গোচৰ CBIক দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এই গোটেই 32টা গোচৰ CBIয়ে তদন্ত কৰিব। মোৰ যোৱা দিল্লী ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত মই আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতেও CBIক এই গোচৰ দিয়াত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছিলে। আৰু এই গোচৰটো ট্ৰান্সফাৰৰ প্ৰক্ৰিয়া এমাহ সময় লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকে DOPTৰ পৰা নটিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ কিছু প্ৰচেছ আছে, কিন্তু আমি আজিৰ কেবিনেটত এইটো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এই গোটেইকেইটা কেছ আমি CBIক দিম আৰু CBI নোলোৱালৈকে অসম পুলিচে চাই থাকিব, কিন্তু ডিটেইল ইনভেষ্টিগেশ্যনটো CBI কৰিব। আৰু আমি আশা কৰিম যে যিমান সোনকালে পাৰি CBI ল'ব পাৰে। আমাৰ মুখ্য সচিবেও ডাইৰেক্টৰ CBIৰ লগত কথা পাতিছে, তেওঁ সন্মতি জনাইছে যে আমি কেছকেইটা ল'ম। গতিকে 32টা গোচৰ এতিয়ালৈকে আমি পঞ্জীভূত কৰিছোঁ। 32টা গোচৰ আমি CBIক দিম। কেবিনেটে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছে যে আৰু যদি ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কিছু গোচৰ আহে যি ট্ৰেডিং এপ বা ট্ৰেডিং ব্যৱসায়ী এতিয়াও আমাৰ চকুত পৰা নাই কিন্তু গাঁৱে ভূঞে সৰু সুৰাকৈ কৰি আছে, তেনেকুৱা গোচৰ যদি আমাৰ নটিচলৈ আহে আমি তেওঁলোককো এই 32টা গোচৰৰ লগত সংযোজিত কৰি দিম, যাতে এটা নিৰপেক্ষ তদন্ত হ'ব পাৰে। গতিকে আজিৰ আমাৰ কেবিনেটত লোৱা সিদ্ধান্তৰ ভিতৰত এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডিচিশ্যন আছিলে।